ezaliki bapa kwana to kokisa te ebandi de bandisi. Bonjour à tous, on a créé officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba, donc 10 visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba est disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement. Mise au point sur le projet de la construction l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon, Radio-Télévision nationale congolaise à l'hôtel du gouvernement le vendredi 17 phase de structuration du projet de la construction Nkamba 2000. Face à l'ampleur que prend cette affaire, l'église kimangiste vient d'œuvre spirituelle et représentant les gars de l'église kimangiste. Kimangiste, statut spécial de ville sainte en Nkamba et siège international de son église. De se référer seulement à Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant les gars de l'église de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est-à-dire qu'il est le représentant légal de très bonnes relations avec l'église kimangiste demande aux autorités Pichu et c'est de peur qu'il monte encore de coups pareils. Dénonce et condamne l'incident de Monkoto 87 dit avenue Monkoto, commune de Ngiringiri et cherchant sa déstabiliser cet effet, son attachement indéfectible. Chilombo, président de la République démocratique du Congo, Père du Fils et du Saint-Esprit, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et garant de la nation. Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant. Soyez l'espoir du monde, nous sommes derrière vous. Nous vous remercions. Bangisi biso awa ezali mayetolandaki na RT congolaise pe tolandaki na ba réseaux sociaux kotonga Nkamba Yelusalemi nzokande likambo wana tata mokonzi abula yebi yango te lingomba kimbangiste pe yebi yango te. Tata mokonzi abule Papa Simon Kimbangu Kiangani atindaki mutu pe kosala na kombo na ye na kombo ya Matasilwa Menayeto Pichu azali te pona kokende koloba na kombo na ye. Moto ya Monkoto asambelaka na Monkoto 87 oezali na Kinshasa na komina Ngiringiri nzokande moto ya Monkoto papa yambaka moto nyonso na patindi ye yango lingomba kimbangi tom na kosinye mukanda penza na mbe kosalama na kombo na ye. Soki papa yebite biso likambo kimbangiste ezali kutu kokokisama ki awa na Nkamba na milu Nkamba ko pesa na Nkamba statut particulier ya ville sainte et na yango Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule pe mokonzi lingoma nteye na makambo ko signer protocole d'accord nanti na botongi Nkamba yelera cabinet
atangi na monokwali falansa yango wana na kombo na tata Mambo baba directeur de cabinet ya baba Roho Mtakatifu Papa Simon Kimon Kiangani anamaliza kusema kuona kumitandao tulifata pia nika entre ubie kati ya wakubwa wa nchi yetu na ya Yesu Kristo kupitia mtume wake wa pekee Baba Simon Kimbangu. Ilikuwa na mshituko kama ile inafanyika na kanisa na Baba Roho Mtakatifu hajue, ama Baba Roho Mtakatifu hakutuma hata mtu ilifanyika kule. Kunakuwa Baba Matuasilwa onesha sura ya kanisa kwa ile projet ama kanisa Kimbangu aimujue mwenye anajulikana pa Nkamba. Ye iko parmi abaki ama ku dissidence. Yeye ni mwaminifu 27 pamuji ya Kinshasa. Ndiyo watu wengine ke Pankamba tunamuona ku video, tunamuona ku picha na Baba Roho Mtakatifu. Haiko kusema kama ulikamatisha foto na Baba Roho Mtakatifu njoo kunamaliza kusemea hapa kama kanisa projet wala Baba Roho Mtakatifu haijue wala haijue ule Baba Matuasilwa na kanisa na lomba ma service tosha wapi juu mara ya pili asipi maliza kufanya ya kutafuta kudanganya inchi ama jamhuri ya Republika Demokratiki Kongo na kudanganya kanisa kimbangiste ama eglise kimbangiste. Neno yoyote itaweza fanyika bila sahihi. Baba Simon Kimbangu Kiangani ndio anapaswa kutuma kitu fulani. Kama yeye akufanya vile, hakuna mtu mwingine na mainchi zote duniani kuanzia mainchi kupigilia tena musumari kusema ile mafoto maima na hawakutuma mtu na abajue Baba Matuasilwa ni naye mwanda velela batata ye bamama matoko ye zindumba mudibundu lya tata Simon Kimbangu ye munza ya mvimba ovolu kutumuini dibu tata Simon Kimbangu kukunka fulu kyokyo kena dibundu lya tata Simon Kimbangu ye muzi réseaux sociaux salama kuna kwa bamfumu kuna Kinshasa ya signature ya vuwa 2050 diambu diodio ditomene nikuna tuka diodio dibundu lya tata Simon Kimbangu onso ye kwa luyalu ye luyalu lwancheto luyalu lwan munkumbwani ovo munkumbu ya dibundu dibundu dia tata Simon Kimbangu o Simon Kimbangu tuka kunkamba yani una mfumo dibundu yani usongilanga zidilwa katumwa kwa tata Simon Kimbangu ko wafuka makena anantuala bapapa banza nkwama muntu mambu mambi wakulu tambula kakulu tambu di lenda kanga mafoto ye yani kansi kakuweni nzi ngatu nsamuzi kuntela ngatu di solo untelele kansi nzila musala mambu mumu yidina bat tutele fubu tutizitoma longuka tumwini vota yani kena muntu wa dibundu dia tata muntu wa dibundu dia 26 diena kuna idiodo dibundu kalombele kwa luyalu of bobo bazole fuata kasa dibundu dia tata bundu wena wadinga lala weta vingi la muluvuva mulu wa umbo mule 6 avril 2026 kukunkamba tata Simon Kimbangu
siège di bundu tata Simoni Kimbangu ye ka ville buna nkanda wa tata mfumu ansi di bundu kita vingila muna luvuvamu ye muna nguizani nga momo mawonso masalamene kamena mulutumu ovo muluzolo la tata Simoni Kimbangu kianganiko di bundu de tata Simoni Kimbangu di tunga mananga muna nkutakani ya muna nkumbase mwana ye mwanda velela Église Kimbangiste, mon siège international, mané bokumanifia bulobo bujim. Boase ne kunyanga lumu la Église Kimbangiste. Boku 2026 tourne ku 2050. Église Kimbangiste. Bujimwanga tumepangadika a. Mwa kwenza bokumana mupya mupya. Bubi kala dibaka dia yelusele madika leku tata Simoni Kimbangu kiangani fumwaye kele signé mikanda ani kutuma conseiller direct bende mwakuku mbaja programme wa bununku ani muntu dinunku utangalaje kwa lubi nunku lwa Église Kimbangi nunku ekelezia uju lomba sécurité wambula matadi ni sécurité yons imakale nungu tujid bamanyene le 2026 fumuwaji tung excellence wakwanga tamapangadika bwakufesha nkambi bwalubwa nkamba chitambe bunene chidi chakijila bisa nkamba uju wakijila ne bena mufong kamba uju wakijila ne bena majimbu kamba uju wakijila ne bena mashimi bokumona mwakuku jimunabu bienzeli byabo padiba mona sombe di mwakane ne maisha makane kuditatu Simoni Kimbangu kiangani bikala muntu wakuji kwalisha foto ne tatu Simoni Kimbangu kiangani kinkwangata mapangadikane nje wakumpesha muji mukampani bwa kwenza to papa ujene di humble serviteur directeur wa cabinet ka chef spirituel na kuju ulomba bwa muntu wa bununku akwa chibwe aenze mangana ajubanga te bwa kunyanga lumu lwa ekelezi bwa bama babulo bujim mu ekelezi yons mu gouvernement yons ekelezi yeunange keka etudi tunu sengelelo ne bons bwana mwana mwoki umva mpindeu chidi mfungwa ekelezia papa Simoni Kimbangu kia numanyi mwakude considérer eu ujitatu matosule wenza kena mwakwenze ku mujina ja tatu ja mwana ne janima mwimpe amen na Pevian Longo mutindu benembeno kana kulandila yao kuba inatubaka tata directeur ya cabinet ya dibundu ya Kimbangu kwa kuna nkamba bwala ya lubutuku ya tata Simoni Kimbangu nebeno kuwaka na RTNC socio na ba telefone na beto Android beto dibundu ya nalu yalu na pangya beto mayeto kuna na Kinshasa mikanda ina kuzaka tano vuandaka kilumbu ya 10 na Nsambodya na ngonda ya Nsambodya na mvula ya mafunda zole tata Simoni Kimbangu kiangani mfumo di bundu ya Kimbangu na inza ya mvimba yandi kuzaka yamba bampange beto ina yandi na nkamba kasi basala samu na kwenda kubongisa mikanda toki betadila ntungulu ya Yerusalemi yina
tatu uvuvamu na yao na beto bambanda na minkuikizi ya dibundu ya Kimbangu memona ya beto inakena kulanda beto na kutula maboko na dibundu ya Kimbangu pe luyalu ya inchi ya beto Nkamba petata Simoni Kimbangu keyambaka muntu niyo ambaka yambaka muntu nyoso tukangama foto na tata Simoni Kimbangu tata Matwasilwa kangamaka foto na bapapa umosi ve samuna ilungi ya tata Mfumwa Longo kuna na ive pe yake ya cheleka ve pe yake sala salama ve pamba ve tata Matwasilwa kefu andaka dibundu ya Nkamba kuendaka na dibundu ya Monkoto donc beno luyalu beno sunga beto yani yavwanda kwa kuna inchi ya beto yavwanda na bainchi ya Afrika tona bainchi ya Mputu na maboko pe kukanga yani ina nde kula samu na mambo yai na nkumbwa tata ya mwana mpe ya mpevi ya Nlongo bapapa wazaki kolo libana mapamboli tosimba musala eske musala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi Nkamba oyo komwana na Nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka Nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Nkamba dans